ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯞ ꯄꯨꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁꯀ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯃꯟꯊꯂꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯞ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯀꯣ ꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯀꯣ ꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯁꯦ 1 ꯗꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯁꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯁꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ 1 ꯗꯦ 2 ꯗꯦ 3 ꯗꯦ 4 ꯗꯦ ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯋꯤꯠ ꯀꯣ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯋꯤꯠ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯕ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯞꯁꯇ꯭ꯔꯥꯗ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌू ꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌू ꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅꯤ ꯂꯥꯡꯀꯅꯨꯀꯣ ꯄꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ओके अनिमक से मार्केट की व्यू से अप ट्रेन है अदुगा अप ट्रेन होरगा सिदा तौदुसे लेग अनी खक ओइगनिबा तो हारिबसिगी हेजिंग सिदा अखोइना 2 लेग्स लेगनी करम करम लेग्स नो हारगदी नंबर 1 दा को अखोइना बाय फीचर तौनेब फीचर अमा बाय तौगनी अदुगी मतुंगदा बाय को पुट ऑप्शन लाकनी पुट ऑप्शन जे कना की पुट ऑप्शन ओइदिन हागदी सेम को अंडरलाइंग एसेट ओइगदब अंडरलाइंग एसेट को अंडरलाइंग एसेट एंड को सेम एक्सपायरी ओइगदब सेम एक्सपायरी एको लेग अनि ओइगनी हारिबा लेग से कोई सेम कनो से ओइगनी खोगी अनि मक्से सिदनंगना बाय तौरिबा फीचर से फीचर बाय तौरि सिगी अंडरलाइंग एसेट तुगा पुल ऑप्शन बाय तौदि सिगी अंडरलाइंग एसेट तुगा सब मानगदबने अदुगा हारिबा फीचर गिसु ऑप्शन गिसु अनि मक्से लोइना एक्सपायरी सु सेम ओइगदबने हेको सिमलै सिमलै सिगा सब मानना अमु मखादो मु कुमक्सी को मखादो खै कुम कांद सिता इ हापसिलके फीचर अमा बाय तौगनी अदुगा सिददि खै बाय तौररोय सेल अमा बाय तौनी कनानो सेल तौदुसे कॉल ऑप्शन अमा सेल तौगनी को अतैदि सब मान को सि हारिबा अनि मक्से खै हुजि कनोदा चला यिंगसे खैगी ऑप्स्ट्रा बाय फ्यूचर से बाय तौदिरबला सेकेंड गिसु सेकेंड गिसु फीचर से बाय दम तौदिन को अदो हेन ज्ञान तानबा हेन अंडरस्टैंड तौनना बखै ऑप्स्ट्रा चंगसे ऑप्स्ट्रा चंग अहन बैसान यिंगसे दि मतुंगदा अनि सुबसिंग लाक्सि याको ऑप्स्ट्रा द लासे सिदा ऑप्स्ट्रा को आई हुजि लैसे निफ्टी 50 नि आई निफ्टी 50 दम लौरगे को निफ्टी 50 लेरे अदुगा फीचर्स लेरे अदैदि 29 डिसेंबर हंदक थागी ओरे को ओके
buy tawrage lot ama ko okay aduga se at position lage position de at tawre position de at tawra matung da khoi gi pay off chart pay off graph se jingsi pay off chart se da man hai se na hoji lai riba market ki kano se sidagi mathalom da ka khallaga nang profit loge haibni makharam da kumdraga nei loss hoge haibni maximum profit undefined maximum loss undefined haidi unlimited ngangtani anima to adubo sida khona kininga kemoi de ko maximum profit undefined haisu unlimited haisu kanamta nang asi bawda si lowbu ngamba kanamta leiba nati just worry ni ko da si leire si da hoji si leire si da ma khogi break even point se kyano yengo 18676 e ko ai screenshot lo sing ko then image me am to compare to bu ngai na ba okay sigi trade se lo matam da ai market ki view se up trend ne futures da mayam na naked trade to na ri se si ni ko naked contract to by one sided oi bu ni ko sida ko na trade to re up trend da chali ba makai ai profit se hinga to ni makham na kuma ga na ai loss se adum handra ka do ni ko ai maximum loss to the undefined hai adudi sigi trade se lo matam da ai risk yam sawi na tra makham market se makham da hai da ga di ko then sigi risk se khogi rajib tari ko hedging ni concept se sida su loi jaw ri bane sai sida makharam da hai da ga di sida lai ri ba risk myam se ai puba tham ngam bana te ba sidi ko ado nga sai na aina gari ahan ba ma lore showroom dagi ngasi katang lore khalasi showroom dagi road ta dringai da gari se thodok tengai da kaidawe sida su torongani ne khamba da ko koi showroom sing se loina delhi da khone lor ko matam da road ta dringai dai kanu manung du da dum insurance put up jaw ba loina gari gi insurance ko insurance to ka loina na road ta ra ko ne ko insurance jaw rai se kai gi noi kan da horen accident thokraga di haidi sang ga doriba sem gari do mu sem bada mu sang ka doriba paisa sing do ai ni jawri insurance ki company du na khara mo he cover tawr pa yai hai bu ni natra adu sida su khoina hedging to silai si kai kino hari gadi ai gi unlimited loss or ka doriba natra ga ai gi loss to pu ba tham ngam da bai sang du or ga doriba loss to adu khara mo kai ko ai de cover tawraga yamna minimize oiba ai na pu ba tham ngam ba kano da thambane ba kano da risk to ko haibidi aini hedging the trade sang hai se aigi maximum risk to ko simakai oi ba yai hai se khanga ga sang du ni ai isa na jajara ga aini okay sigi risk de ai pu ba tham ngamani si yare ni entry log du ni ko ado hojik sigi laidiba futures da khoina sida trade tau se na sang ko matam sida makaram da hydra di loss unlimited laire du wo si ai kamaina tawraga minimize tawba yage haiba se la khan da ko khoina sida zagi put protective haiba do adu changsil la kan da khoina future machine di hedging tawba ya de ko option da changsi option je kana gi option oi dino ngasagi same ko gi underlying asset khoina loge ba futures to nifty gi ni natra nifty 50 gi I do nifty 50 sigi option ko oh see at the money the low doing the option give put protective price oh money si nifty 50 si underlying asset ni same underlying asset ni ngasa khone log give futures to gi ko option lai aduga same expiry oge da bune aduga magi strike price e hoji lai riba market ki price 15550 da ate ko 18550 18550 se sida itra se lore oh si na te ka si su put oge dai si ma'am se loina check tawre aduga I add tawsile add tawra matung da ngasa khogi pay off chart to check tawsibut makharam da market se hydra ko matam da unlimited loss oirambado objective aigi maximum loss to 14000 da cut tawgreba heko aduga market sina mathalom da kariba makhidi aigi profit oigani ko aduga break even point 18845 ko masi su ai sida kana dawsinge
screenshot lawsonge hore mathang jingnaba ko adu sigi trade sineba ngasai na sida matam sangna dum thangba yabagi khogi long trade oina sum lawba yabagi khudong chaba lai haise sisine ko futures ka option ga trade tawuni market ki view up trend ni leg ani oigani 2 legs ni amana futures buy tawgadabni amana option put option sell tawgadabni ko same underlying asset oigani aduga same expiry day oigani ko okay suppose sigi trade se khone karma matam da lobu yai hai kanda market se expiry day haje option gi lawdu se suppose aina expiry day future gi ngasi keno month future di month ni da mane ado taragadi hojike december ni lawraje ba ado tar option gi expiry day su jamana boy taragadi december last ki oidu ko haidi nang lawriba futures ki month of february lawre khalasi adudi option su february ki oigado ko ozaro hafta ni thamge habadi hafta samana doni ho samana bali kitang concept to hadi magi samna da item hadak item oidena mathangi days ki kaino da lawge haso du su yae poche hadi akoina view do up the laibo oidedi yai hoi paisa ta sauk to ne ba ngasai gi premium da sauk pa ni da option gi paisa du su kyam chawa chaw de ba du su yeng sibu ko akoina futures da trade tawbuda magi amount se yamdrabada 1l di changina tra adu aina sida put protective to silagadi only 33170 day trade to yani surprise okay so adi se karigino hai kanda sebina mogi rule regulation matungina broker singda kanu se thammeba ko so na koi the heads the hedging season na ge heads the koi na trade tawro khum ba kai sidi magi risk se am saw da bani na ko khogi broker kono sing je broker sing sina leveraging pi bato adu pbo hain ko andana asa koi na sida 1 lakh khare he na changa ga trade taw go do bodo 33000 khaktang da man na trade se taw ba ya ne pi dei ni he ko sisina koi kitang kan long kan one trade ni hai riba point sida ye muka repeat tawronge ko koi da daka ori se masai gi ai gi market ki view se up trend nai se ina khali se market ju se sum sideways te leire ngasi numit khar ni se 10 days 5 days 20 days mukte leire sida gi breakout at pirak pada market se asing mathak sipo di jawrani hujik si 18000 lei se 19000 ka di jawrani ka have khan ba dum ba lei na tra khoi gi analysis ki matungina option chenda ga khoina changa kanda kaino sidi ada khogi next ki resistance sidi swaida leire ga haiba khanbuda mathata ko adi matungina ine market se handak ti car se yamdra 300 400 500 mukti ka du mali ga in khalab adu gi 300 400 500 to ai laho ge haire ga di sigi trace ai lobu yai nutraga 1000 points so ko adu sigi trace ai lobu matamda aingom da daka ori se futures ka option ga trade tawdini punna ka adu agi market ki view up trend ni adu ga agi leg ani oigadabane hanba leg na futures buy tawgani ani suba leg na put option buy tawgani adu high river si ki futures and the put option ani makse same underlying asset oigani adu ga same expiry month or same expiry day oigani yare ko adu high river si ki trade se khone lobu matam da magi ko sangadaba amount estimate margin se around 35000 hairo samukta koi fangani aduga magi khogi maximum loss ko 14000 15000 around the leire maximum profit unlimited ne adi se ni lawraga market sin up to dum sat leire sum sat laga leire gadi ayu wakan de market se upload da yam sang na sakhi duri ga ne khan ba leire gadi matam sang na thangi si yai ko swaida ka ge sing si ba in swaida gi law ram di sang na karin tra sum thangi be na tra adai dem sida lawre khalo sida ina si ba ka khala ije sang yim ne swaida man leire mi se kya dano 17300 ne si ba ka ro se kya dano ko 18000
ꯍꯥꯏꯗꯤ 1000 above ꯇꯅꯦꯕ ꯀꯥꯒꯤꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯧꯒꯦ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯪꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇꯤꯒ ꯅꯤꯐꯇꯤꯒ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇ ꯊꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯤꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯆꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 ꯃꯤꯅꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯒꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯁꯦ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯂꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯡꯉꯛꯀꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯣ ꯆꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯣꯂꯨꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯗꯤ ꯀꯥꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯁꯤꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕు ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯈꯤꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ 1 ꯗꯦꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯗꯦꯂꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯋꯤꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯤꯆꯔꯁꯀꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ 1 ꯗꯦ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯀꯣꯜꯅꯤꯅ ꯄꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯕ ꯇꯧ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯜꯂꯤꯡꯅꯦꯕ ꯄꯨꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯠꯇꯁꯨ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯅꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯆꯔꯁꯇ ꯕꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯂꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯕꯥꯌꯔ ꯐꯤꯆꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯄꯨꯠ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯜ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯕꯥꯌꯔꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯕꯥꯌꯔ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁꯦꯂꯔ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯅꯦꯀꯦꯠꯇ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯅꯦꯀꯦꯠꯇ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯕꯥꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁꯦꯂꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯀꯣ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯟ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯐꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯥꯡꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗ 90% ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯪꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯐꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯗꯣ ꯑꯧ ꯑꯗꯨꯗ 1 ꯗꯦ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯇ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯗꯤ 5 ꯃꯤꯅꯤꯠꯀꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯧ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯂꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯅꯥꯎꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ 5 ꯃꯤꯅꯠꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ खितंग खोगी मार्केट की खितंग तब थरक मतम गुम्बा येंगा दम लौब याई तो 1 डी ने खितंग मोमेंट लापददी आदा 5 मिनट ददी दुम आसांगना होय लापई होय पोजीशन होय माने होय औ मॉर्निंग दा दम को मॉर्निंग दा खोगी 10 to 10:30 swai मतम से मार्केट से जुम खरी स्टेबल लोइबा मतम ओइबने अदाई मतम दा संगसिला सुम लोक्सिन बियानी को ओके नेक्स्ट की सेम जे गनो जे मिनस को सिगे स्क्रीनशॉट लौग्रबा माले को स्क्रीनशॉट मथंग मथंग लौगे होरे नमु इमेज तो मुजिंग मिनना नेक्स्ट को नि जेंग तुसिना फीचर से बाय तौरगा कॉल सेल तौबा हाइबने को अदुदि सिगी पुट अइना ngасai बाय तौगिबा पुट से सिसिमai लौथोखरगे को अइना कॉल कैदौबगी सेल तौदुइनो हाइबसि जेंगसिबो को फर्स्ट वन I give break even point से मैं नोट गना नोट ऑप्शन बियो 18,674 को 18,674 सिदगी खितंग हंदगिबदा मार्केट से कदौदिनो आई लॉस ओइदुइनी को सिदगी खितंग खक पॉइंट नम काखलबदा आई प्रॉफिट ओइदुइनी याइको हरि फिशर्स ता इन ट्रेड तौबाइसे नेकेट इन ट्रेड तौबसिदा हाइरिबसिगी ब्रेक इवन पॉइंट सिदगी खितंग मथकलोना काखल आई प्रॉफिट नि मखामना खितंग हाइदरे प्रॉफिट ने को अदुबो अइना पामैसे कइनो मार्केट से मथकलोमददी अइना काने दि खले अदुबो मखारोमदा सोइबदगी मखारोमदा खितंग हाइदरमगसु अइसे लॉस ओइदबा पामे मथकलोमदा बुकादे प्रॉफिट तु ओइदरे मखारोमदा खितंग हंदरमगसु अइसे लॉस ओइदबा पामे अदाई मतमदो दिंग साइ अइगी पुट प्रोटेक्टिव तु दि यारा रोइबो को अदुगा सिगी डायरेक्ट होने नेकेट फीचर्स ता ट्रेड तौबसु यारा रोइबो को सिगी कनो से प्रॉब्लम से कनाना सॉल्व तौने है कांदा सिगी पीई की जगह से इन सी अमा सेल तौसन से को सब माननी को सेम अंडरलाइंग एसेट ओइगनी कोगी सेम एक्सपायरी ओइगनी को ओके अदुगा सी एट तौसन से को सही खोगी एक्सपायरी कनो तो क्या नहीं हो ऐसा क्या और गिवन तो मैं निंगसिंग होब्रा कनो से ब्रेक इवन पॉइंट दो निंगसिंग होद्राबा अंक मतलब थोसी का 18,674 का से अयम से मतलब महसे लागे से अते पॉइंट का जिंग होसे 18,674 दा मागी ब्रेक इवन ने सिदगी हेड हेंदगी बदा इसे सिदगी मखादा कुमदगी बदा इसे लॉस ओइदुइनी बो हजि हजि अगी लेरिबा फ्यूचर की हेजि कनो सिदा ट्रेड सिदा नेकेट को अदुगा अगी मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइनिंग मैक्सिमम लॉस अनडिफाइनिंग को सिदा इन पामी से अस्कगुमै मार्केट से खितंग ngasi ine loriba trade se makharom da khitang handraga so ise loss se oibidaba मतलब ना का अगर कभी अदम प्रॉफिट होएगा सो अदम यारे मखारम दे लॉस से कितंग खतंग आइना कनो से कितंग हंद्रगा कनो से लेबिरेगदी कायना खनबा को अदु कंडीशन सिदा खोनि येंगनि से को ngसागी सिदा से हाबसलकने सीई सेल अमको सीई सेल से हाबसलकदा आई चार्ट आई थिंक ngसागी पे ऑफ चार्ट से चेंज तौगरे पे ऑफ चार्ट चेंज तौगरे ngसागी 18,675 लो अदु ओइरमदुदगी 18,300 त चखरे बदि 300 पॉइंट्स अमगा मुक ngसागी रेंज तो पीगरिबा मखारोमदा को हानना अइना
features खतंग लौरगा ट्रेड तौरबा मतमदा अगी को अगी से स्क्रीनशॉट लहौदो स्क्रीनशॉट ओके स्क्रीनशॉट लौरगा लेरंगनी अदो अमुतंग लौरंगे माइतले इमेज दा पुन मुजेंग मिनसिबको सिगी इमेज से मैं लौक्सिन लगे करम इमेज नो मागी कनो से 674 को 674 ब्रेक इवन पॉइंट से खंगदबा मी यावरी ब्रो आइदि खितंग कंफ्यूज चटपा यावदरे को नंगसागी ब्रेक इवन पॉइंट हाइसे खोइना आइगी प्रॉफिट एंड लॉस की बॉर्डर दुनी को बॉर्डर पॉइंट दो अदुदगी मखाराम खितंग कुंगिबदा आई लॉस मथलोम खितंग कागन प्रॉफिट काइना दोइन लेगे दो दग मथलोम दोरगन मथलोम खितंग कागेदा आई लॉस मखाराम दे लेरि मखै प्रॉफिट काइना को मागी बॉर्डर लाइन दुनी हाई बसी बॉर्डर लाइन से अखोने नेकेट फीचर्स ट्रेड तब 18,675 होरबदो अगर कॉल ऑप्शन सेल तौर हापचलपद बॉर्डर लाइन से मखारोम हंधग्रेब हजिक हजिक मार्केट की पॉइंट 18,560नेबको माने मफम से मासे प्रॉफिट काखत्खिबसु प्रॉफिट ने खितंग कुमधरगसु मासे प्रॉफिट ओइदुरिब कदाई बो कुमधरक यागे है कांद 18,375 से कुमधरक यादुरिब सोयबो कुमक पसिबाउद आइसे हाइदि दुम प्रॉफिट खरा सुम लैदुरिब अदुगा सिदना अमुक हानगी दु खितंग डिफरेंट ओरकपा डिसएडवांटेज हाइगद्रा अमना कइनो हाइरगदि ngसागी दि मार्केट से मथलोम कारिब मखैगी आइगी प्रॉफिट ओरमे मखारोम को कुमको मतमदना को मखारोम कुमगसु आइगी कनो से लॉस से ओरमे सिदना मथलोम काराको मतमदा आइगी प्रॉफिट से मैक्सिमम प्रॉफिट से लिमिटेड ओइगरेब को 8,000 लिमिटेड ओइगरे अदुगा मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड हाइ मानको मैक्सिमम लॉस से अनडिफाइंड हाइरगसु ngसागी खोगी ममांग दे लेरमदुगा जियें कांदा आइगी मार्केट हजि हजि एनी एंट्री लौरिबा खोगी आइगी मार्केट सिगी प्राइस सिदगी मखारोम दा 300 पॉइंट्स मुक हंदर कांदा आइगी ब्रेक इवन पॉइंट से लाई देखो सिसिगी डिफरेंस ने ऐसिदा हजि इन लौगिबा कनो सिंग इमेज में येंगमिना सिपुन येंगो में सिना अहानबा इहानाना कोइना फीचर्स ट्रेड तौबै चंगपने फीचर्स ट्रेड तौबै लाखु मतमसिदा आइगी ब्रेक इवन पॉइंट 18,674 को हाइरिसे आइगी बॉर्डर लाइन ने सिदगी मखारोमना कुमगरगन आइगी लॉस ने मथलोमना कारगन आइगी प्रॉफिट ने को अदुगा आइगी मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड अदुगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 42% को आइगी प्रॉफिट ओइबा याबगी को प्रोबेबिलिटी से 42.8% दे लेरे को अमाउंट एस्टिमेट मार्जिन सिना 1 लाख एंड 5,250 को अखोने फीचर्स द ट्रेड तब अस फीचर्स द ट्रेड तब सि पैसा चंगी ngमदे हाइबदो अदु सिनि को अदो हाइरिबसिगी फीचर्स द ट्रेड तब सिदा कोइना हाइगलकपा मतमददी ओके आई अनलिमिटेड प्रॉफिट से पामे दु हाइदरकपददी लिमिटेड रिक्स संगे लिमिटेड लॉस संगे है खलगदी अखोना पुट प्रोटेक्टिव से तब जाइबको पुट प्रोटेक्टिव से तौरगदी हाइगलक माना हाइगनिंग हाइगे खरो आइगी मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड नेबको अदुग मखामदा सुम पकुम कुमगसु को 14,733 सिदगी हन आई लॉस ओइरोय हाइबो याको सिसिम हाइरिबसिदगी ब्रेक इवन पॉइंट को 18,845 हानगी ब्रेक इवन पॉइंट कदाइदे लेबा 18,674 को मथलोम खरमुका खरेब आदि सिदा पुट हापसिलकपनिना मसाई सिगी लाइन सिगी मनाक स्वाइदगी खितंग काखलबद प्रॉफिट ओइरमबदो रेति सिदा मतेक अम काखलबाउद आइसे लॉस ओइदुरिब को फनाम सांग काखल मतुंग कदाइबाउ सिगी 674 दगिना को 845 सी कार को मतम द सिबाउ से काखल को मतुंग दगी आई प्रॉफिट से शॉट उबो फंगक्तुइने सगी पुट प्रोटेक्टिव से याको अदुगा सिगी एडवांटेज ने कइनो मसा कोइना सिदई की एस्टिमेट को लाख अमगा
लिसिंग मंगा ओइरंबदो सिददी लिसिंग कुंथ्रा हमदोइने ट्रेड तौबा यादोरेब को अतोपा अमना ngасꯥꯏ सिदा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड ओइरंबदो सिददी मैक्सिमम लॉस तो लिमिटेड ओइगरे 14735 तो ओइगरे को सिमिलर अदुगा नेक्स्ट अमु यिंगसिब अतोपदो अतोपा सिदने लैसिना हाइरिबा खोगी कनोसे अहानबाई फीचर्स तो साइना ट्रेड से लौगेन संगे खलसी फीचर्स से लौ मतम सिदा आइगी सिगी ब्रेक इवन पॉइंट सिने मेन ओइना मयाम यिंगबियो सिदा को 18674 सिगी मथक और मखादा मथक कागा ई प्रॉफिट ने आइने मखादा कुमगा आइगी लॉस होइदिने आइगी एस्टिमेट मार्जिन 1 लाख से 5000 ने को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 42.8 ने याय को मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड मैक्सिमम लॉस हाइदी हेजिंग नीना को अदो कोइना सिदा कॉल अमा सेल तौरगा हापचिलेबा कॉल अमा सेल तौरगा हापचिन मतमदा फर्स्ट सिगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 42 ओइरंबदगी 61.72 दो ओइगरे को कोई पीपीओपी से इंक्रीज तौगरे याय को नंबर 2 द मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड हाइरंबसिना मैक्सिमम प्रॉफिट से लिमिटेड ओइथोखरेबा 8000 खरद ओके नंबर 3 द मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड हाइबने सिदासु मैक्सिमम लॉस से अनडिफाइंड दमोय सब मानरे अदुबो कदाय दे खेनरेनो नंगी ब्रेक इवन पॉइंट से 18674 हाइरंबसे को 18674 दगी मखादा खितंग हेक कुमदगिबा मतमदा नंग लॉस ओइबा होगदोइने को अदुबो कॉल सेल तौरगा हापचिन मतुंगदि नंगी ब्रेक इवन पॉइंट से 18375 सिगी मखादा कुमकांदा नंग लॉस ओइगनि आइदि हजि हजि नंगना लैरिबा मार्केट की हजि लैरिबा मफमदा अदुदसु नंगी प्रॉफिट फंगनि अदुदगी मखादा कुमधरको मतमदा हानदी नंग लैरिबा मफमदुदगी मार्केट से मखारोमदा खितंग मूव तौरको मतमदा लॉस ओइबा होरंबने अदु हाइरिबा सिगी कॉल सेल तौरगा थमको मतुंगदि को नंगी लॉस तो कदी लॉस ओइबा याबो नंगी बॉर्डर लाइन दो मखारोमदा खरगी एक्सटेंड तौथोखरेबा कदाइबो एक्सटेंड तौगरे 18670 गा 4 दगी 18375 ते एक्सटेंड तौगरे याइको ओके नंबर 2 पॉइंट एस्टिमेट मार्जिन लाख अमगा लिसिंग मंगा ओइरंबदगी लाख अमगा लिसिंग कुन गो हमदोइदा सखरे याब्रम यमको लाख अमगा लिसिंग मंगा ओइरंबदगी लाख अमगा लिसिंग कुन गो हमदोइदा सखरे ओके करिगिनो हारे कांदा सिदा कोने सेमिबा ट्रेड से सिसिदि हेजिंग नतेबा वन डायरेक्शन अमा समानै तौबदबु सिदा कोइना सेफ ओइरे से कदाइदनो हारेगदि नंगी लॉस ओइबा पॉइंट दो बॉर्डर दो मखारोम दे एक्सटेंड तौथोरकपने तो मखारोम दे एक्सटेंड तौथोरकपने अदना सिगे ट्रेड से कोइना लौ मतमदा को होल्डिंग तौरगा ओवरनाइट इन थमनिंग दे कगिनो हैगदि नेक्स्ट डे द मार्केट तो गैप डाउन दो ओपन तौरा दे आई लॉस मनुंग संगी दुइनी मदन जानिंग ब्रो यानिंगा अदुबो ना ngasi aina lawre khallasi ngasi aina lawra kada ngasi dei dum senaraga leidini na 300 points makharom da kumdra kwai ai uduini natra ai uduini ai mit mamang gi loin chattuini adudi points to makharom da kumdra ko matam da ai gi loss ki jaga se jawsile hairaga dei tokthok pa yai ko mathalo ma ka khallaga dei ai gi profit dum tanaraga ai dum innaba dum yai numitu gi oin ko adu होल्डिंग थममे खलो अने असंगसी से असवाइदे लेरे हयेंग गादी गैप अप लापस जाय गाइन थममगा गैप डाउन तौरगा स्वाइदे ओपन तौसिलादी आई लॉस तो फजादोइने अदुना सिगी कनोसी ट्रेड से आईगी नॉलेज होइना को होल्डिंग दे थमनिंग दे को डे ट्रेडिंग को इंट्राडे गुमबदा सुम तौबा याबा ट्रेड ने खले सिगे ट्रेड सिदा कोगी प्रीमियम चाथोक चासिन अदु असिदा हाइदि फीचर्स ने मेन ओइना खोने फीचर्स ते लौबनिना अदुम लेइररे को अदि प्रीमियम चारागसु कनानो खोइना सेल द पदि सेल तौबनि कॉल सेल तौबनिना पुल मैदि ऑप्शन न मजाव सिसु खोइना सेल तौरपनिना प्रीमियम चार्ज थोइदोना फाइबा लेइते नत्रा आई सेल तौबनि आई प्रॉफिट ने अतोपा हमदना फीचर्स किदि अदुगी प्रीमियम दि के लेइत्रे को
positive ki positive ngakta ne aduna ni magi sigi probability of profit 61% da hagalai che ko oda sisi uptrend yim down trend ying ta ga di magi at the money je option je p de lor ko in to da oh down trend de laga na p the sell p de sell aduga feature su sell feature su sell aduga p su sell okay aduga amu ko gi call protective bane laga na feature na sell aduga kanuna call na buy wege do sige stage laite just adjustment ma lai che adu maming amata thonjilo dum entry hoina entry sang matam da dum haidi masigi kano sina intradi na masigi 300 ki kano haidi profit show to bi advance sam thunu oi do mali sisa hoi entry sang baga dum magi market ki movement gi matung ina kano se profit show to dum horani so adu makaram da haider ko mat ha marketing khang do ko ma than sai ada sigi kana se ko gi sigi trade sigi oina ne madan aina noi da haide se noi sida entry lore khala se ba market ki price hoji se 18560 de lai re lower se ya ko 18560 da market se lai ri aina sigi hedging se change ba features ka loina na ko ado aina loss oiga do ise sigi 18560 sigi mathak ta ka khala ga ai profit ne makha da kum dhara kan ai loss oiga ni haiba nate ba sigi makha da kum dhara ko matam na su ai profit khara lakani ba kadai dai lakti no ko som dai call option sell tawri ba adu dagi profit se khara lakani adum ai market se mafam da lieng den lai da su ai profit dai lakti ni ba ko adi entry dum profit dum o de ro sa entry chang baga profit se ngahak le dum u phangan yam da bu tonga le kon mar jam da du nagi market ki makha pole ko suppose any entry chang kan da features ki price di 40 kano se dum 70 80 72 73 sum lai re khala se ba yai ko 72 75 71 69 68 70 gain sum tawraga lai re khalo features ki price hai aingom the loss oibra du da oi de ko oi ra su khaji khakta ne adu hai riba du gi matam chatlaga lai riba magi time decay lai ba mayam du di nangi som da option na sell tawri kanano call ne ba call option na sell tawri ba nan adu call option point jam di dum ai bi action ne makharam da haidrak ba da ne 300 points mukti makharam da kumba da kaisu kaite haibane ba magi break even sin haisi 300 to jaw da su profit kyam lagi makharam gi mathalom gi profit adum badai check torom da ko jing chi ko he image te click to this ala ne ba profit ko magi sigi profit si da kano ta wise kano ki si offside kitang nungai ta na profit se asom da jing win nungai bi hele si smaine lai anda base direct lower ga jing as market lower yin ta sina phade ma le ai wa khan na te sigi market zai ne noida hai just atopa numita noina khut marek meng chat pa numita adu da sango ba loss ora su yam oira ka gino di direct ta kano gap down da chung da roiba market kai so ko adu akoi tuesday ga thursday ga de am matam da market ki range se je kan de seller oi ni entry low si ba wala to se call da ni ko call gi na ta call protective fan na to de ta oh season put protective haiba maga atopa mane adjust tawra kan da call selling tawba call sell tawba call sell adjust tawba sida kona sina uptrend agi view do uptrend oi bai ni ba down trend da
ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯇ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯠꯇꯣ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯣ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯋꯥꯗꯅꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯃꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯒ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯐꯤꯆꯔ ꯁꯝ ꯁꯦꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯄꯨꯠꯇ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯣꯏꯈꯔꯦ ꯀꯣꯆꯤꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯗꯦꯂꯤꯠ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦꯜꯂ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯀꯛꯊꯠꯀꯗꯧꯅꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯐꯤꯆꯔ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯛ ꯆꯥꯛꯒꯦꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯆꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯦ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯂꯧꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯐꯤꯆꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯈꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯔꯤꯈꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 1 lakh ꯁꯦꯟꯗ 5,000 ꯔꯤꯀꯔ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅꯣ ꯁꯦꯝ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯁꯦꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯃꯤꯕ ꯃꯈꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯣꯁꯇꯣ 8,767ꯗ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 18,000 ꯍꯥꯏꯗꯤ 20,000 ꯌꯧꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤቭ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤቭꯅꯦꯕ ꯀꯣꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯩꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯣ ꯈꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯕꯟ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯊ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯠꯀꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯄꯨꯠ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯔꯠꯇꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯊꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 14,735 ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯍꯦꯟ ꯍꯦꯜꯂꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯣꯁꯅꯦ ꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ 18,560ꯗꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 18,560 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯈꯠꯂꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯣ ꯌꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯦꯕꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ
sida hana break even point se 18,560 ni khalam se hoji lai break even point ni 18,844 jogole wadi around more than 250 gi point se expand to khorok pani ko gi ai kano se break even point haidi profit and loss ki borderline do khara gi expand to khorok pani ko smain sigi trade se koi kana gumba try to ning mas gadum try to bujai ko kaisu pedi loss oi kan ma am heta koi na negative option da sang mudo aina second amani da lising ohmari manga turuk tara ko ne tamang oi ko ai phajana dum gyan ta na mi hunding ding chong de mi da sum ngai ba ya gani okay masi ai ngasi gi yado mande ai dum exit to thuk ba yani okay si ngak tang ngai gi profit khar la hogi ge adum ngai ba yani ko haidi ngarang su khoi gi team da dum nifty finance da lawraga sell tawraga yam kuina du ngai na hoi ko phanam ai ju phanam sang jengame yam adu ngai howe adu ai thapuk cha dore adu mo ai mo halla jeng kan da mayam discussion to minaba ngasai gi 250 box de mo haigalak pa yai ga ina khan baga do ko na haigalam me Chamasi kano je akoi expiry date je semi expiry date dum withdraw adjustment gi oh semi expiry day oi gani aduga same kano su oi ga do khoi gi underlying asset to nifty 50 kilo di nifty 50 gi oi ga do ne bank nifty gi oi ga bank nifty gi oi gani ko nifty finance gi nifty finance gi oi gani aduga same khoi gi expiry oi gani aduga to pa mana nang lawribo option gi kano to aduni add the money de lobiyo at the money natraga in the money da kitang sangoba kaisu kaiti yani ko ma'am maji loti kitang chawlaga asai kan adjustment gi je aidi lot chawtraga di sa profit te kitang aidi intraday gi sanaba oi bai ku dong ja boi tari lot ta chaw na paisa profit kitang di fajani ba hoi adu fajane adu tawodi ai site ai de in ma'am da hajaning se kaino ha gade han bada de lot amma gumba da hana sum tawraga ko hana confidence prog na bo hona aina confidence laira kan da lot hengat pa kisu kai de ko adu zum tamna khara hengat khiba da aina sum mar sum pan bada koi manipur da hedging the 9,000 quantity the heads of me lai hai se khalag yengo my confidence to comment again ko bank nifty da koi na ji heads ta taw ne se lot mari hai kan da quantity kya no 100 khatani na bank nifty da koi marak ta dum lot mari da hedging to mi yawi ko adu hojiki mi du di bank nifty si da 9,000 quantity da trade to khalam di hedging da du zamado ngawni da mado my confidence di ngasi ngarang gi nateba ko more than 7-8 years tagi madi pe hedging du da naira la ba mi ni ko ya tamam la yam do man de za bai de ado ai my group ta tum yaw ram hojiti ai do my group te lok thok kare ko kai gi no khang de ado ma se week amada naina sum jeng bada ko lak ani ga tan ba ani makhai ga tan ba sidi yam ilai lai lai sum tan yam su fa da short long ga short ka je hana di long je dum phajana pa me dum mai pa me ba hajik se short pam se le hajik se short on the line se kari ga khang bura hajik se short on the line se kari ga khang bura madan Kendal se picture adu kya chala adu kata gi na te ko adi income the hen professional no isilak pe ne prof ko gi professional trader makai se yengo ko yam bana short on the hen focus tawrang ani oja kenhangi calendar split nattaba ozana ma ahambada lawraga ani subuda adjustment tawraga ama calendar split tawna tawma utkibudo
ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ Okay. Yeng ko. Adudi ai hujai na sem ba kano se reset tawthok ko. Nifty leire options leiduine ko. Aduga ai expiry se 8 December de heng ni nungai ro na tra. 8 December sum lower se yengas. 8 December se hayeng sidi yam nungai ro. Loidureba 15 the lower yengas. 15. See. Okay. Option ne Nifty 50 the ne jang du se ai expiry 15 December ka at the money the column buy tawreba ai at the money the column buy tawi se kaino gi market view se uptrend oi beini he ko ai market view se uptrend ne ko ngasai gi koina hedging de kano gi pp off chart to gi time ne sidai ne column buy tawraga entry lo ba hai se market sin uptrend high makai agi profit ne unlimited profit ne down the lagadi command high engom the loss again or the ngasagi aina spend to give by the invest to give by 8605 to adudagi hena adi 100% loss or about the agi loss to aina puthoki by amount adudagi hena loss or have ne eko adu sida lai se sida ina mukhale badu di sigegi maximum loss hai 8000 aina puthoi ba pula 100% sima pula loss oibagi muhutta sidai khara makai kalhobo yabra khara makai recover tawba yabra haibiduni ko si khara makai recover tawge hare kanda ko adudi nangi maximum profit ta mu ko khara handrak pa yai haibini ko okay adudi kaisu kaide ko adoi loge hane khalla kanda laktu se adoi hedging de lani ko ayoji market view uptrend ne call the buy tawbani ko ado sida ina kono changa ke haidi call split to ko bull call split aina leibane bull call split to ni sida panch lag tu se ko bull call split ka maina panduino market se uptrend ne downtrend de lagade se loss oiduini yam sound loss ai puthoko paisa khodi loina mangani hairi ado regadi ai sida khara makai kan ge hairigadi aina ai call option nama sell tawroktuini ba ko karigina aina call option nama buy tawbada lupa lising nipan sizinagare khalase ado aina call option nama mu sell tawraga lupa lising mari da aina sell nama mu tokthokharagadi ko adudi lupa lising mari mai sep oi hoduini gyan tabra madan adi aina lupa lising nipan piba pot ama layure lising mari piba amana aina zone gareba adudi aingom da diu sala hodi se kya no 4000 duni ba mai de hotan ne oh adugi 4000 duni ba khoi gi risk oirak tu se yai ko aduna khoi na sida option da du apply to singai di aina buy to gri se ko magi premium se 172 piba premium se ina buy to gre market ai lupa chamaga humdan the pitho khare aduga aina mu loksin ba ya ba aina sell to gi ba sida ya ba khara ama I sell to silagadi sigi makha gi loss se handrak pine ko adudi haigal aga khoi yeng sida option chain da changak si option chain da change December 15 gi kano da leire ko makha da pudharaga sai hujui le leire ba khoi market ki price 18550 sida ai hoji buy to ge 172 chini ko sidagi 1 2 3 4 mari gumba thora kanda khoi sida tare ko tegi 18750 sigi 18750 sigi puto bom dam tu han biro ba ai wo dure na sida leire option chain urabra okay option chain sida click to biro makha da kumani ko kum dhare aduga nga sajuji ne leiri be stock price hai sidagi out the money the fourth thoro of mari haidi 200 plus tawraga thoro
sida magi 200 se sigi thora kanda kya tare sida ina buy tawrumi si 18550 ne 18550 da buy tawrumi sida 18750 se sigi call option sima sell tawbiramo okay load ama khakta ni sell ta tawdu se ko okay the Upstox jengasi yare ko nasai loss kya hoirame 8000 hoji kya de lae 4000 nasai profit kya hoirame unlimited hoji kya lae 5000 aigi maximum loss su limited maximum profit su limited haidi sigi trade se in the sang ring yi matam da aigi loss kya hoidino profit kya hoidino se khanga entry log dine ko aduga ai market ki view di aina kaidobugi sang view no si som da haide mangi natra adu ai market ki view di up trend ne up trend da lakpa matam da sigi maximum ai di 4000 5000 mukti phangba yai haibagi entry tu ni log tu si okay aduga ai sigi loss se kitanga pn gai da di hojiki 4 times kumdara kodu 5 times kumdara gadi mu pick tharoi ko loss to amuk se pick thal lake ko adu ngata sigi makha taba ji enki si ko sigi kano sida khone lobu matam da asai ge sigi kano si lok thoke ko se asida khone lakka do ise tension lok tho ko option na ko ama khone sell tawdi pacham chawi ko chaudra option na ma khone sell taw se pacham chawi se ko do moina yi si si lok thoke bo je delete tok thoke delete tok thoko matam da sell si option se sell taw matam da 97000 ne ba in pd se ko adubo koina ama buy tawraga ama sell taw da lagadi ko ani dugi kano se heads tawra kan da balance tawra kan da hoji koina ugei do 97000 plus sigi 8000 amagadi 1 lakhs above the changadobune adubo koi hedging de loragadi 18560 khaktani basang dise ko 18560 se sangane magi pop probability of profit 41.38 ka percent se lere maximum profit maximum loss si myam se loi lere ko adu magi rr ratio risk reward ratio ni ko 1:1.9 ko haidi profit na khare hele haibane matra sumaina mai break even point si lai sida mu ko moji madana hangari ba question do la si di aina risk se khare handan gyai di kamain to ba ko risk se koi zero risk da purak pa yai natraga risk se koi ai risk se sung log dana trade chang ba ya ba khudong sa ba su lai tabu adai matam da koi amko mu halaga asaina call option da trade tawrambadu dagi call option da buyer oina direct naked da chang trade tawrambadu da aina adjustment tawraga anda bull call speed on thoga ai trade chang pane adu da muk laiba question se oja sigi loss se kharaga handa hanba yadabra haibne ko kharaga hanba yadabra haiga su sisu kharaga mu handa hanba su yariba kharaga kamaina handa hanga dagi hai ka da sidana koina changsilaga asai khogi sida khoina buy tawgri do kya no 172 ko khoina buy tawgri se 172 da buy tawbune chathabinga ko aduga sell tawri sina sell tawgi tawgi na 80.85 sumi ko 85 se to se 80 da khoina sell tawre 80 rupees da okay adu the market ta ina pitho khesina kya no 172 ne lawsi laisina kya no 80 ne hadi sina ina sell tawbani na ina phang lawsi lai ne 172 sina ina pitho khibani ya ko adu the hoje ingom da risk lawisi kya no 92 rupees ne sigi risk ai handa hanba mathau tai ya ko mem si se handa han ga gi di kai do na ka nga sa gi sida ina lawriba 180 kano da kudi 80 rupees the sell tawriba ko kano se sigi sell se saina only the load ama sell tawgare ko load ama ga hapsil lagati ko load ama ga hapsil lagati
sida isi lai se 80.85 ne ko 80.85 minus ko 80.85 ko yari bro isu jinsi ko lupa tara khata ngai re ki risk to yani ko aina market की view दो uptrend द चलगा दे profit तो लो गया ना 172 पीबा premium ओइबा call अमा इना buy तो बने को अदगे इन अच्छी की loss से यामन करे है ना मुक adjust की loss तो कितने minimize तो ना वो होना बता 80 rupees की premium द अमा sell तो सिले को अददसु आई trade तो बदी यार है को 60% मुक्ति सेव तौरबने अदो अमुक अदुदगी हेन सेव तौब यादब्रा हाइब क्वेश्चन से लाकांद को हाइरिबा सिगी खोने लोड अमख सेल तौरमबदो लोड अनि सेल तौसिलेबा अदai मतमदे एगी रिक्स से लुपा 10 दा हंदरे येको सिगी मतम सिदा एगी पे ऑफ चार्ट तो कमाइन तौबि येंगो चलेगा को पे ऑफ चार्ट सिगी पे ऑफ चार्ट सिदा है से मार्केट से मार्केट की व्यू दे अप ट्रेंड है को डाउन ट्रेंड द चखिबा मतम दे लुपा को लॉस ओइदरे खर खितंग ओइरेबा 105 को अदुगा हाइदि नंग लैरि मफम सिदगी मार्केट से मखामना कुमबदा ngसाइना मखामना कुमबा गदे लॉस ओइगदरा इन खलमबदा मखामना कुमबा गदे लॉस सुंगै ओइदरे तो खितंग खतंग ममिंग गोइन ओइरेबा द मथलम का खल्लागदी अइना मथलम का खल्लकनी ने खलम मार्केट तो मथलम का खल्लक मतम द अइगी मैक्सिमम प्रॉफिट 9800 300 480 द लेरे हेको अदुगा पीओपी ना 34% ने को ए चंगदबे अमाउंट 1,05,000 करिगिनो ngसाइदी 18000 दो होबने करिगिना इदे सिदा सेल अम खतंग ओइरमबदगी सेल अनि सुजिले अदु तो सिसिना कोइना हजिकी कोइना सिदा प्रीमियम दे येंगगा ओजा हजिकी केनो ग्राफ नतगा औ हजिक सिजे अहम बखोने ले जे 18750 कॉल अमा सेल तरेको अदुगा अदुगी प्रोटेक्ट तौनबा 18550 सी द बाय एम तौरे नते असिगी प्रोटेक्ट नते नखना नैदो गाउदुरे असि उदे लथोके कोन चंगुबगी मनदे लाखपनि को बदा कोइना सी द बाय तौरे एट द मनी दा को अदुई मतुंग एट द मनी दगी 200 पॉइंट्स आउट द मनी द ला कांदा कनोमा सेल तौरे सी एमा सेल तौरा कांदा सिगी पे ऑफ चार्ट से साइन लेरेबा को सिदाइना एगी लॉस ओइरिबा जगह से खरगे हेना गन मिनिमाइज तौसिनगे खल्लेबा को खरगे हेना मिनिमाइज तौ में हाना सिदा 4000 लॉस ओइरमे 5000 प्रॉफिट ओइरम बसे से खरगे हेना सि मिनिमाइज तौगे हरा कांदा को कोइना सिदा एगी सेल तौरिबा कनो से सिदा लोड अमगी जगह से लोड अमगा हपसिनबा तो लोड अमगा हपसिन लकांदा ओ ngसाइगी सेल तौरिबे स्टॉक प्राइस तुदा ओके ओके आइना सेल तौरिबे स्टॉक प्राइस तो हपसे लइदो ngसाइ सिदा आइना पीरिबे प्रीमियम दो आइना लौरिबे प्रीमियम से 80 नेबे नत्रा 80 रुपीस नेबा 80 into 2 दी 160 जविदना 160 ओरगदि आइना मार्केट 160 पीबा म सेल तौथोखरे 170 पीबा म बाय तौरगदि लुपा 10 मुक्तने बेंगोम द रिस्क तो नत्रा सोइना सेमको सोइना सेमको मतमदा आइगी मार्केट व्यू दि अप ट्रेंड ने अदुना मखारोम द कुमको मतमदा आइगी लॉस से ओइररोइबको अदुगा मथकरोम द कारगन आइगी प्रॉफिट ने मथकरोम द कारगन आइगी प्रॉफिट ने हारगे न मुखाइरगे लेयुरगा मथकरोम का खपद जरा 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 का खलगा सम आउ याम वांग कारगे दे लॉस सम ओइरक्तिनि को ममुक चंबा सिगी सोइना कोने एडजस्टमेंट अमुक तौरकपदि पैसा से खरा वांग खलेब करिगुम मतमदा को सिदासो मोइना पैसा से खरा वांगहल लोइगे हाइरगदि तोंगानबा मसुमु लेरिबसिदा को अदुदे खोगी
बटरफ्लाई की टाइप लाक्तोइनेबा लेग मरीदा कमायना लाकने कांदा हजिसिदा लेरिबा ब्रेक इवन पॉइंट से कदाइदनो मथकी 18,939 का मखागिदी 18,560 18,900 नंग हजि लौरिसिने 18,700 का 750 अदुदि अतोपा मना कोई सिदा सिना जुम चाउरिबा का अदु सिदा की कनो सिदा लागे 18,800 से 60 to 51 18,900 से 38 रुपीस ने का 18,938 रुपीस की से सिमुक आई बाय अमा तौसिनबा याइबको अदु सि फंगदरा फंगोइदरा अदुमा कनोदगी आइना ट्रेड लौरिबा निमित्तगी मखा पोलेको सिमाइना बाय तौसिलगदी आइगी ट्रेड से खोगी बटरफ्लाई की टाइप ता मुको ओथोकिदैनिबा सिगी ट्रेड सिदा आइना लौरागदी आइगी लॉस ता मुख खरा मु लाएको आइगी लॉस से मैक्सिमम द 2,400 अदुगा मैक्सिमम प्रॉफिट 7,000 अदुगा मार्केट से मथक सुम कारग ले आइगी मैक्सिमम प्रॉफिट दगी हेंदोगा मथक का खगदे आइगी ngसागी मैक्सिमम प्रॉफिट तो पुलप फंगरोय प्रॉफिट तो 1,000 2,000 अदोय चांग सुम फंग लेगरनी बा सिसु लेको थाजी की रिपीट में तो व्यू सा ज्ञान ताउदरे बको आई मु हाबके सिबाउदी ज्ञान तारीको तारी छिबुदे सिबाउदी ज्ञान तारी बको सिसिदा मार्केट से हजिक से लेसे कोइना मखाम न कुमदे से लॉस होइदरे मथलो का खरा का खलगदे प्रॉफिट ने याम हेंदो खगदे से फजन लॉस से सतुरे तो फजन लॉस से चलकदव मतम सिदा आइना मु करी तब यागे हाइबने नत्रगना अतोप क्वेश्चन अमदना आइना सिदा लेरिबा गी प्रीमियम से को पीदब प्रीमियम से लाख अमगा लिसिंग मंगा पीदुब से असी आइगे अकाउंट जाउदरे तो मार्केट की व्यू सिदा इन अप ट्रेंड जेंगे आई प्रॉफिट खदी लोनिंगे हेजिंग देखो अदय मतम दे कदव यागे कांदा असागी सिगी प्रीमियम से खरा हंदहनगे अदुगा मथकी लॉस से सु खरा हंदहनगे को मखारोमदा आई लॉस से खरा मखै आई का कनो तौनरगसु हाइदि खतंग लॉस तो खरा लिसिंग अमनी लेरगसु कैसु काइते गाइना खनबको अदय चांगदुदा खोइसि लागदी खोइना करम मोंग तौबा यागे कांदा हजे हजे लेरिबा सिगी फिबम से सिदा मु येंगो सिदा सेल तौइसे अनि नत्रा बाय तौइसिना अम खक्तने लोड अमा बाय तौरी लोड अनि सेल तौरी सिगी बैलेंस से मुसेम बियो सिगी बैलेंस से सेम गाइदी बाय अनि सेल अनि सुहलो को बाय अनि सुहन गाइदी उजिति बाय खतंग गाइदी बाय अमा हपसेलो सिगी मफम से बाय अमा हपसेलुरगदी sai yan han bagi call speed to tagrani eko aduna akoina o nang si se rajib kano yaudabra ko hello Rajiv तुम देना क्लास याउदब्रा ओ मैं को दुदे आई ngatung ले फोन तोरके मिनी अमनी लेगा को कई न ngasi Rajiv te link से खिदब्रा हम दीजिएगा अय्या लिंक चलमद्रे मगमदा एनीवे रिकॉर्डिंग से लाइक मैम अदो ngसाइगे सिदा हाइरिबा केस टू द खोइना सिगी बैलेंस से सेम मथौ तारे को सेल तौरिबा कनो सिगा लोड सिगा बाय तौरिबा
load siga mana han ba macha kan ta kan mathang tare ko si mana han ge hare gadi si mana han ge hare gadi khoina kai do ne ka da rajib nang de link selam dare saw ya de ko recording tori hore nong share torage sida khoina call option am buy ta mathau tare mana na bu hona ba ko call option am buy ta sida sigi same stack price da ina load am hengal uragadi asai khoi han han bagi ko bull call speed to tagrani ba ko aduna sida nataba sigi break even point leiriba 18900 se 18939 18900 sida khoina leiba phangagadi ama phangagadi ama sida buy to sinbiyo 18900 sida sida ama buy to sinbiyo yani ko 18900 sida ina ama buy tawu matamda aigi market ki view up trend ne ko ai hanana isana makharom da market se hydra ko da khara makai loss oirasu yai haina khanbani na makharom da hydra ko da matamda nangna loss oiba yai se 2443 mathaklom da ka khalak ko matamda aigi profit maximum da 755 awdagi hengalaga sum kagraga su ai kan loss oiroi haibani ko aduga aigi sagi estimate margin or premium do 1 lakh and 5000 muk leiramado hojik sida 37 da 100 37 sida 100 se kamaina no haragadi sigi balance manarakpa buy ani sell ani oibi yani ko ma'am yareza loan yarabo ngarangi last question amtanga nahan la ngarang la mamang dam tawgibido matai du maximum profit le may I du profit yam kana leitraga su may I du profit lebido adum tanga hanbiyo madu adu yam sange hiyeng torasi ai gasi je adu apply to ke tawni ok pokro taw dedo udah masih sih yang nak week orang paling ada lalu punya kali masih sih adise ko ki market ki view do adu de leire aina market ki view se week ama kano sida jingaga adu week ama waling de hadi 7 days de lower su kai su kai din ra makham da hydra su agi loss to yam na te makham da hamdra hydra ga su agi loss to yam da bari na si lo dum jai to adu khwaidagi live mayamna khwaidagi hedging da yamna line to we hedging hire su se su moi duini bull call speeds the put spread na bull put spread I usually bear put spread I like ko bear put spread ai kano se recording se lo singarage